mwanyemera tugakomera Imana yacu amashi. Mu Kirundi bavuga ngo havuga uwo bubeswe. Uyu munsi ni tariki zingahe? 30. Ubwejo ni tariki kwa Mungu zizabari zingahe? Zine. Itariki zitanu itariki zitanu ndabwira aba batatu zitanu ukazabari kuwa kangahe? Kuwa mbere. Muzomwishuze pasiteri uri muzomwishuze, urumva nzamuha fana abahe. Mwumve, urashobora kuba uri umuririmbyi international, bano babishaza wamera nk'umuririmbyi utari yaririmba muri korale y'abana. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ibiryo ntibibishwa n'abasereveri, bibishwa n'abanyagikoni. Kandi buri muntu wese yasereva, ariko buri muntu wese ntiyateka. Ikindi cya kabiri, bano urashobora kuza hano ufise urujwi rwa feki, utazi do re mi fa so la si atajuzi. Noneho abahana waja mu Kanyosha, waja mu Ruziba, hose bakagusangayo bakabicomekamo neza. Noneho abantu mwe muri murabyumva mukabona umuririmbyi ya umva yabishe, kumbe yari feke ahubwo igikoni cyamutekeye neza. Ni nkuko abaririmbyi bavuye hano baje hano bamanuye amajipo hariya hanze. Ntahita mpagarara aho bavuye novangirwa. Mwe mukibaza ngo nta jambo mfise, nari ndarifise ahubwo isahani ndi kugaburiraho bayigizeho kaka. Ariko ntabwo mwumva ibintu mbabwiye imbaraga bifise. Bwira umuntu mwicaranye ngo mbere yuko uhamagara ubuserepa rero uzabanze woze isahani. Mutima wanjye uranezerewe, ndumva afashijwe no kuri kw'Imana. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo imfizi y'intama itendera nkase. Ntabwo ahantu hitwa izina repentance, mumbwira ati nubwo aho bari munsi y'igiti uzohasanga amavuta.
reka numva ko hari akandi karirimbo mfise mvuture twashaka dupfe n'ubundi twarapfuye. Je n'ubundi mba mbona tutagihari, twarashwanyaguritse byararangiye. Mwavuze ngo amina ariko azakombe. Twongera tuvuge ngo amina. Ngome ndirimba karirimba kavuga ngo ishure ry'Imana riragoye kwiga, ariko iyo urirangije ahantu hose udepoje ntubura akazi. Mushureka ngo hamakuru, iyo waza hano utarangije ishuri, iyo waza hano erega hitwa ku Musaga. Musaga uzobabwira intete, ubabwire Ruyeye, hano Musaga igihugu cyose nako igisagara cyose cya Bujumbura Musaga yubaho kweri. Musaga ntibagutwara no ku ntahangwa. Musaga buriya hano harimo n'igipimo. Ntihagera mubaza ngo uri umwanya wose twamaranye, nagumye mubwira ati Imana yaraguhamagaye. Rero ndaciye bugufi mu mavuta y'umurongozi wa hano muri Repanta. Nukuri kw'Imana ciye bugufi. Ishure ry'Imana riragoye kugira kwiga, ariko iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Ishure ry'Imana riragoye kwiga, ariko iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Turirimbane. Ishure ry'Imana riragoye kwiga, ariko iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Ishure ry'Imana ariko iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Nimba ushoboye Musaga no muri Somalia nibakurungika uzohashobora. Saga sawa amashi. Ishure ry'Imana riragoye kwiga,
hose n'uburakazi. Iryo shure ry'Imana ritandukanye n'irya leta. Iryo shure ntabwo ari pirive, ifise ama-exame agoye cyane. Uraba hirya no hino ukabura inzira, inshuti n'abagenzi bakakuvako, uwahora gukunda akakwanga. Aba mu miryango yawe bakagutera umugongo, aba mupfukama bose bakaguhunga. Ishure ry'Imana riragoye kwiga, ariko iyo urirangije aho utegereje hose n'uburakazi. Amashi Ishure ry'Imana riragoye kwiga, ariko iyo urirangije aho utegereje hose n'uburakazi. amashi kuri Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yes. Mana yanje fasha abana bawe, kuko hari benshi bahebera muri pirimere. Mana yanje fasha abana bawe, kuko hari abandi bahebera muri sogondere. Mana yanje hari n'abandi bagira ngo bari nanasi, bagahebera kaminuza, bagataha badatahanye diporome. Ikigeragezo kiducisha ahantu tudashaka, ariko iyo giheze kikatugeza ku cyo twasengeye. Ibigeragezo biducisha ahantu tudashaka, ariko iyo biheze bikatugeza ku byo twasengeye. Ishure Ishure ry'Imana riragoye kwiga, ariko iyo urangije wewe. utegereje hose n'uburakazi. Ishure ry'Imana Riragoye kwiga, riragoye, ariko iyo urirangije uraseka. hose n'uburakazi. Ishure ry'Uhoraho Ishure ry'Imana riragoye, ariko rirangije wowe. utegereje hose n'uburakazi. Ishure ishure we, ariko hose urakenerwa n'uburakazi. Ishure oya, ariko iyo urirangije aho utegereje hose n'uburakazi. ishure ry'Uhoraho riragoye, riragoye wehe. Uburakazi hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ube mu ishure ry'Uhoraho, kuko iyo ubirangije bose barakorana. Iyo ishure ry'Imana riragoye, ahiye, ariko iyo ubirangije aho ubonye hose uburakazi. Amashi kuri Yesu.
Haleluya. Sha mafesa muziki Mwami wacu Yesu turagushima waraturinze urinda Uburundi none uraduhuje si kubwacu Yesu ubwo ni kubwawe nyir'ubushobozi Mwami wacu Yesu turagushima waraturinze urinda Uburundi none uraduhuje si kubwacu Yesu ubwo ni kubwawe nyine ubushobozi akirishimye ry'abarundi bose duciye bugufi cyubahiro ni cyawe mw'isi no mw'ijuru nta wundi agikwiye nkawe kandi nta wundi muzogisangira akirishimye ry'abarundi bose duciye bugufi cyubahiro ni cyawe mw'isi no mw'ijuru nta wundi agikwiye nkawe kandi nta wundi muzogisangira hano mu Burundi harimo abarundi n'abanyamahanga baje kuraba bagize akigoro ko gusengera Uburundi manu bafashe ubahezagire hano mu Burundi harimo abarundi n'abanyamahanga baje kuraba bagize akigoro ko gusengera Uburundi manu bafashe ubahezagire akirishimye ry'abarundi bose duciye bugufi cyubahiro ni cyawe mw'isi no mw'ijuru nta wundi agikwiye nkawe kandi nta Haleluya. Mumbaririre ngo turi muri fe. akirishimye ry'abarundi bose duciye bugufi cyubahiro ni cyawe mw'isi no mw'ijuru nta wundi agikwiye nkawe kandi nta wundi muzogisangira kongura imitima y'abarundi Haleluya. gira Ubu turi muri feve. Niba uri umukobwa bikaba byari byaragucanze humura turi muri fe. twizeye izina rya Yesu kongura imitima y'abarundi bose gira icyo ubabwira bagubwe neza Ndafashijwe. Harya umwaka urahe? Muyobozi umwaka urahera turi hano. Amezi none unyumvire mu mezi atandatu umuziki umeze neza yego worship team ihagaze neza kamera irahari siko bimeze bino bintu ni isaha iri imbere zanjye ubundi na projecteur ubundi bino bintu utanguye itorero bigomba kuboneka nibura umaze nibura nk'imyaka indwi nibura aho
abantu bose we wabemeje mu myaka indwi nibwo ibi bintu biba byuzuye. Yes, imyaka indwi nabwo mwijaba byabonetse heza imyaka ingahe? 10. Rero icyatumye mu mezi 6 ibi bigihari ntabwo ari uko mu mezi 6 mutangiye, ahubwo ibirenge wakuriyeho kubera ko amavuta yabyo mw'iyo myaka yategereje bikaboneka. Bisobanura iki? Ntabwo uri gukorera mu bugaragu. Bivuga ngo mbwira umuntu mwicaranye ngo ibere wose nimba ryari ryaranduye uzandura byikubye kabiri. Ariko bitewe n'ibere, nkubwire icyatumye mu mezi 6 ibijuma biri hano n'ibi byose biri hano. Mwamaranye imyaka ingahe? Amezi 5. Wewe mwamaranye amezi angahe? Hari imyaka mwamaranye. None kwibyo mbabwira mw'iyo myaka 13 iyo wahita witangurira ibyawe na n'ubu bukiri mu cyumba cy'amasengesho. Ino ndirimbye ivuga, hari ahantu naririmbye ku gitero cya nyuma havuga ngo Mana afasha abana bawe. Hari abahebera muri primaire n'umuntu mara imyaka 3 mu gakiza, yarangiza ibyo yabwiwe akabona ntibisohoye, akagira iki? Agacika. Hari ahandi naririmbye ngo Mana fasha abana bawe. Hari abahebera secondaire n'abamara imyaka 6 cyangwa 7 bari mu gakiza, barangiza ibyo babwiwe bakabona ntibibije bagacika. Hari ahandi naririmbye ngo Uwiteka fasha abana bawe. Hari abinanata bakiga kaminuza bagataha bagatahanye diploma. N'umuntu aba yagizwe mwarimu. Yari mwarimu kwijabe? Yego. Ari mwijabe barigeze bamusengera ngo ayobore mwijabe? Yego. Mwombere agahita salira mwijabe. Wapi ndashaka titre. Urumva ageze muri kaminuza ariko ntabwo ategereje abakota ibintu by'amanota ngo bare ko amanota yuzuye mu diplome. Bwira umuntu mwicaranye ngo nyamara komeza wicare nubwo warangije amashuri ntabwo uraronka urupapuro rukwemeza ko wahejeje. Kanabwo mwakumvise. Kandi iyo ugiye kwaka akazi ntabwo bakeneye kubabwira ibifaransa n'ibyongereza wize aho hantu, kuko hari amakuru d'histoire babyigisha hano mu Gisagara. Na hano ku rya kabiri hano hari ahantu handitse ngo learning English, bakajya bavuga ngo turuwamwa. Ubwo rero ntabwo bakeneye kukivuga neza, kuko turuwamwa iyo mu mutwe wa hatari igombe ubukizi. Ahubwo barakeneye urupapuro barebe ko rutasinyweho na mama wawe cyangwa na so. Kuko ikidodo cy'igihugu hariko n'intare iriya barayikeneye. Rero barebe kwiriho, barebe ko byazina ngo ministere de ntuzenye dedication, barebe ko bitasinywe na ministere do
Dora Fore. Cyangwa atari ministere Dora Chambre. Irabaho. None ministere Dora Chambre zibaho. Iyo bavuze ngo ibyumba. None icyumba ntisi chambre. Hari diplome zitangirwa mu byumba. Izo rero nizo baba bakeneye kureba. Bwira umuntu mwicaranye ngo barakeneye diplome iswinyweho n'igihugu kikayemeza. Nimba atari igihugu itorero kikayemeza. Ibintu byo kuza mudupfunyikira ngo nasenza y'imisi senkana wari kumwe nande. Urupapuro rwayo aho wayasengeye ruri. Bwira umuntu mwicaranye ati butwara abakenyereye. Ubu na leta yarabimenye ko harimo abantu babipfunyikiramo baravuga ati representa lisansi. Lisansi ariko ibintu leta yarinze yinjiramo ikabona burya na leta ija mu mwuka. Ubu mwana muzi ko leta itaja mu mwuka. Mbaho ikimenyetso cyerekana kwijaye. Itegeko rya mbere riri mu nama nshingamateka bavuze ngo Imana he. Hano natwe Imana he. Barabimenye. N'abanyamwuka. Ubwo rero bazavuga ati ubu rero ibi bintu by'abanyamwuka ntibigomba kuyobora n'ibijusho. Biragomba kubamo n'abarisansi. Bino bintu kare byari iby'abantu batize. Ubu bira umuntu mwicaranye ati ntukabifate ibisanzwe bino bintu birasobanutse. Ubu birimo abantu basobanutse. Kare wasanga abantu basenga bambara ibintu ngo ni ukwicisha bugufi toka kwaje. Ntabwo ari ukwicisha bugufi, bwari ubukene. Kwicisha bugufi mbabari. Yesu nawe ahita avuga ngo hahiriwe abakene. Ubwo nimba yavuze ko hahiriwe abakene, nimba wicaye hano uri umukene urahiriwe, ntuzoje no ku kazi. Muri mwebwe ninde umuntu adashaka amafaranga? None wumva abakene bahiriwe. Yavuze ngo hahiriwe abakene bahehe, ariko abakene bo mu mufuko ntabwo bahiriwe. Mwumva agatekenike Yesu yakoze ariko aratoranya intumwa. Burya intumwa ntiyazikunda cyo kimwe. Mbaza tukubera iki? Buri ntumwa yose yayikunda bitewe n'ikimaze. Hari hiza amagambo hakaba n'izirikogwa. Nani ntumwa y'amagambo n'ibikogwa urumva wazifata kimwe? Umushu ubu umukirisitu utanga icacimi neza tukicira urusengero neza, wamukunda kimwe n'umukirisitu yicara cyitahi. Kandi bishoboka. N'amasengesho ntiyabamo. Uriya mukirisitu asohoka yitahira mu kumusengera uvuga ngo Uwiteka uhezagira ishengero nyoboye. Noneho nimba ari Mutokambari akaba mbona nshiramo, agomba kuvuga ati Uwiteka rero Mutokambari. Njema ntandukanye n'ishengero. Ndafashijwe. Yesu intumwa yakunda cyane kurusha izindi yari Luka. Luka yari iki? Yari dogiteri.
kandi Luka umuntu yakiriye agomba kubanza agakora icyo bita consultation, kandi consultation ntuburavugwa ariko uratanga amafaranga, bivuga ngo Luka horana iki amafaranga. Noneho ikindi byasobanura ngo nimba Yesu abaye bize ku bintu byo gukuraho ingwara arahita yohereza Luka abantu anabarire. Ntabwo ari uko Yesu yarananiwe kuvura avuga ngo kiri, ahubwo umusayidizi bita Luka yagomba nawe kugira ibyo akoze mu bijanye no kubaga no kubarira, kuko hari abo byari bikenewe ko babariga. Ubwo rero Luka agomba kuba hano akaba umusayidizi wa dogiteri mukuru, ariko n'uyu dogiteri mutonya arafise ibyo agomba gukora. Hama abandi mugenda kubwiriza, muzane abo barwayi, nje na Luka turafite icyo turi bukore. Ariko barawe ndafashije, kandi mbwirira umuntu mwicaranye ati hano hari komite, kandi komite amazina ya komite yose arayazi, ariko ntabwo azi amazina y'abantu mwese amusengera hano. Ibyo sibyo? Uzi impamvu atabazi mwese? Ntabwo muri yandikisha. None mbabwira impamvu mutari yandikisha mwese. Tureba baza aho umuyobozi ataha, muzamuri byansorere abahazi muhiriwe. Oche nimuhaguruka abahazi. Haguruki. Uramaze kujayo? Muhiriwe. Wagiyeyo gute? Ugiye mu bikorwa by'itorero. Ibindi bikorwa mukorana. Uramaze kujayo wewe wenyene, ntahuzi icara. Wowe uramaze kujayo wenyene icara. Umaze kujayo wenyene, wagiye gute? Bivuga kujya nyene ntacyo bitwaye. Wagiye umeze gute? Wagiye ufise mu mutima icara ntahuze, kuko imitima yo natwe hano turayuzuranye. Icara. Wararoye wenyene, wagiye umeze gute? Nyene mu Kirundi bavango umushitsi mwiza. Wagiye umeze ute? Barakuzinaye ariko nta kintu wagize nte icara. Waragiye umeze ute? Wagiye nk'uyu n'uyu, wagiye umeze ute? Ku mutwe wari ufite iki cyangwa mu maboko? Icara. Yego, wagiye umeze ute? Wagiye yabyaye wijanye, wagiye umeze gute mu mutwe cyangwa ku maboko? Hari icyo witwaje? Umuntu azi kwa mwongere n'uyu. Uriya wenyene ni ikosa rikomeye cyane, ikosa rikomeye rwose kuja mu rugo rw'umushumba nta n'ikiro cy'isukari utwaye. Ni ikosa, si nikosa, ni umwanda. None se reka mbabaza, ntubaramutse avuze ngo ngusabe uyu mugisha bujya wakubaho?
nta mugisha wa gusa ubaho. Uzasoma Bibiri aho bivuge neza. Cera indabunguruje ndabatahanye tuvuye mu masengesho. Warugize Nabatahanye tuvuye mu masengesho narabunguruje. ubatwaye niki N'imodoka. oce ubu ni babiri rero, ni babiri kuko ayo mafaranga kuko bari kwishura imodoka, ubwo muri babiri urarokotse. Nikosa ntuzongere ugiriwe n'amahirwe byonyine ukahajye nta bana agira. Arabafise. None baza kwinjira mu rugo rw'umushumba afite abana bararya ntibari nta n'igitumbura. Nkuba abana baba bakwita tonto, ariko uzavuga ngo hari urugabo rwaje hano, nyine ni urugabo rwaje. Ntabwo umwana yakwita tonto nta n'imbombo wamuguriye, nibyo cyangwa se ibaze rero nimba waragiyeyo akabana bakaba batazi kuri tonto ari urugabo rwamye hano. Nyamara ibi bintu mvuze birakomeye. None mumbarizete, none wumva kuzi izina cyangwa kuzi nk'umuntu uterana mu rushengero? Nkanje cewe ndashobora kumara umwaka wose, bitewe n'ivuga buco ntagiye mu rushengero. Ariko ejo bundi bigeze gukora inama, babwira umushumba ngo Mutokambari ati tumukure mu bantu b'itorero kuko naboneka. Uzi ukuntu yarababwiye ati ahubwo nafuta mwebwe nimwe nabona. Kuko cyawe igihe cyose amboneye hagomba guhita haboneka sitoke y'ukwezi. None nafutwa mu buhe buryo? Nafuta mwebwe nimwe ntabona. Ngenda mfite igifobya cy'ikiyamberope hahita mfukama hamba ati dadi rwose mumbabarire nanigize iminsi ntaboneka to yahaguruka mwana wanjye haguruka ntaribi. Haguruka mwana wanjye kandi ikiganza cy'Imana gihorane nawe. Abandi nabo ngo tumwiruka. Yesu bwira umuntu mwicaye ati wakwirukana umuntu yiyandikishije. Bwira umuntu mwicaranye ngo kuva umunsi wemera kwicara hano, urabona biriya biganza biriya, urabibona biriya, murabibona bishobora kugupfungurira umugisha cyangwa kuwugara. Rero umuryango nguriye uruguruye, umunsi uzumva amavuta y'utayeme uzogenda wiruka upfumuse ku mutwe hariya kuri porotari, upfuma wivuza igikomere hako ugumana ibikomere biri indani bidakira. Tusome numva nari nedesharije gatonya, ibi babyita kwidesharije. Imana umunsi yamfashije ikanshoboza nzoza kubabwira agaciro, value of a father in spiritual, value of father in spiritual. Mumbi cyarico niki kivuge cyane nico nyene, agaciro k'umuvyeyi w'impwemu. Nzaza nkabigisha agaciro k'umuvyeyi w'impwemu. Mwari muzi ko
abashitsi bashobora kumenya agaciro k'umubyeyi wa hano mwebwe aba hano mutakaza. Kabiri, mwari muzi ko abashitsi aribo bashima ibintu Imana ikoreye hano gusumba aba hano? Gira umuntu mwicaranye ngo ni ukubera tuba twaramumenyereye n'ukuntu atagira inda nini. Twisomere Bibiliya. Aha, ni amakuru mufise. Dusome igitabo cy'umusiguzi ibice 3 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'8. Umuki umusiguzi havuga ngo iki? Soma. Yes. Erega ahantu ni hafi n'ubwose mudakoresheje mikoro barumva. Okay, abari kuri YouTube no kuri Face ntibabyumva, somesha mikrofone. Ariko mumbariza umuntu mwicaranye tuzongera kugenda mikono wazi. Nta n'agatumbura. Yes, yes. Soma. Umusiguzi ibice 3 kuva ku murongo wa mbere turashikana ku murongo w'8. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ndabija biravuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu kugira ngo abandi bumve. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ndabija biravuga ngo umusiguzi igice cya 3 ku murongo wa mbere. Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu. Kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifite akanya kacu. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Igihe cyo kwicwa n'igihe cyo gukiza. Turasoma ku murongo wa 3. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka. Ku murongo wa 4. Igihe cyo kugirira, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Kaduhere kuri 5. Igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Biranditswe ntibyanditswe. Komeza. Turasoma kuri 6. Igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza.
igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira, n'igihe cyo kubarira, igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga, iki igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga. oya ako kantu gatsindagire kumvikane neza. Turara ku murongo w'indwi. Igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira, igihe cyo gucereza, igihe cyo kugira nte, cyo gucereza, igihe cyo kutagumbirana. Ikindi kintu twashira ku munwa cyari giki? Ubwo igihe cyo kugira nte, mbwirira umuntu mwicaranye ngo n'agapfukamunwa kari mu byanditswe. Ariko birumvikana ntibyumvikana? Komeza. igihe cyo gukundana Ngwiki n'igihe cyo kwankana, ngaho rero ngo ngwiki igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana, igihe cy'intambara. oya kongera ko kandi Ku murongo w'umunani, igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana. bwira umuntu mwicaranye ngo umuntu akwanka ubu tuvugana nta kosa ariko arakora, ahubwo ariko arasohoza ibyanditswe. oya kongere kazane neza. Turahera ku murongo w'umunani, igihe cyo gukundana, igihe cyo gukundana n'igihe n'igihe cyo kwankana. mbwirira umuntu mwicaranye ngo umuntu bari gukunda ntongera kumugira ishari. igihe cy'intambara, igihe cy'intambara n'igihe cy'impore. nimwakire neza ijambo ry'Imana. Icyane iri jambo ngomba ndivuge umwanya muto. Imana ninyemerera kongera guhagarara kuri fevere, bwira umuntu mwishyure ngo ntiyahagaze kubera azi kuvuga. Ni feva favere. Wamenga biroroshe ngo maze guhagarara ngo kuri podium ngo nyinshi ngo zirimo abantu benshi, nubwo wahabwa guhagarara imbere y'abantu batatu gusa ni ubuntu bugiriwe. Nanjye mvuze ngo Imana niyongera kumpa feva nkahagarara hano ndabigisha igice kimwe, kuko iri somo rifise ibice 7 cyangwa 8. Iyo ndangije iki gice cya mbere mpita nigisha ishuri ry'Imana bita gardienne. Nava kuri gardienne nkigisha primaire, nava kuri primaire nkigisha secondaire, nava kuri secondaire nkigisha kaminuza, nava kuri kaminuza nkigisha stage y'Imana, nava kuri stage y'Imana nkigisha interview y'Imana, nava kuri interview nkaja ku gipimo Imana ipima umuntu avuye muri interview. Noneho nava kuri interview igice cya 8 nkigisha isomo ripfundikira icyo bita en conclusion. Agafaransa nako ndagavuze karaje. Ako kantu rero mvuze ndenza nsoza nugara kitwa ngo kubitira ivyonyi mu butayu utaragera i Kanani bitazagukupitira i Kanani bikugarura mu butayu. Reka ndagasubiremo. Kubitira ivyonyi mu Burundi utaragera Amerika bitazagukupitira Amerika bikugarura mu Burundi. Ubu mwakumvise? Kubitira ivyonyi mu bukobwa utaraba umudamu bitazagukupitira mu budamu bikugarura mu bukobwa.
kubitira ivyonyi ku gataro zavoka ya myembe utaragera mu iduka bitazagukubitira mu iduka bikugarura ku gataro. Ni ukuvuga ngo ayo masomo amara iminsi abari kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa Mungu. Iki gice cya mbere rero reka kivugeho, ubwo nimwumva muryohewe muzabitegura mu mpamagare nze mbivuge. Tuzamurira Imana icubahiro. Mu magambo rero dusomye iteme ya rino jambo muyandike ivuga ngo kutamenya igihe urimwo n'icyo ugiye kwinjiramo bituma ukorera esheke aho waziga kose nyiwe sheke. Bisubiremo. Kutamenya igihe urimwo n'icyo ugiye kwinjiramo bituma ukorera esheke aho waziga kuzosinyigwa sheke. Ndagasubiramo irya nyuma. Kutamenya igihe urimwo n'icyo ugiye kwinjiramo bituma ukorera esheke aho waziga kuzosinyigwa sheke. Bwira umuntu mwicaye ngo nimba utazi impamvu uri hano uzohakorera esheke bituma udasinyigwa sheke. Kuko mu mezi 5 itorero rimaze rifunguwe ku Musaga, ubu tuvugana umushumba maze kumenya abantu yosiga hano akaja mu Kayanza agasanga ibintu ari bizima, nabo atosiga hano agiye muri ville. Ariko nibizera yuko abantu muri hano rero iminsi yose muzambona hano jewe ndabibwira sinerekwa n'insazi ndazibona ndi mu mubiri ariko mu mwuka wapi. Icyagatatu cya kabiri sindote wapi n'umwaka urahera ntarose. Nk'ubu kwa Mungu nibwo nari nshoje amasengesho y'iminsi 21 rata igihe umperuka nangana gutya basa bamperuka igihe mwamperuka nangana gutya sindi kuri tano natanguye amasengesho afise ibiro 85. Ejo bundi ntarayasoza naripimishije sanga nsigaranye 75. Urumva natakaje bingahe? Noneho mwumve rero iyo minsi yose 21 sinarose kandi ndi mu masengesho ntarya nayarangije ntarose, ariko abandi bakandotera n'ubuhanuzi bakabumpa, ariko jewe yewe umva habe ni sinigeze mbona n'umubu umwubu. Ariko iyo bishitse ntarota bishitse ndo mpuye n'iyo mpanuka mpuye n'iryo sanganya nkarota mbirota mu gatondo kugeza saa 9 biba byabaye. Urumva ko ari impanuka nyine. None iyo ndi mu itorero nkagirirwa amahirwe nkabona ikintu nkakibona
nkakubarira ati mbonye kino biba biri seri nta n'iminsi 3 ihera utakibonye. ubwo mumba nubwo ntarota iyo ndoze bitaba biri seri, nubwo nterekwa iyo neretswe mumba bitaba biri seri. none mbabaza hakuza werekwa ibitari byo ntibyopfuma bimara imyaka 5 ariko bikaza biri byo. none se urumva hari uruhombo ofisi? ariki kintu niyiziho gikomeye cyane. iyo umuntu ahagaze imbere zanjye ariko aravuga avugisha ndabimenya ko atari Imana. mfite umwuka wo kurondora ndabimenya ku buryo nipfukamiye hariya mu nguni hajya ati ndamuzimije ariko bitano hasi. iyo ni kaze ndakuzimya nkavuga ati iyi nimbwa nireke kutuvangira. Bibiliya iravuga imbwa bivuga ngo hanze hazaba imbwa. Nkavuga ati iyi mbwa ni iceceke agaceceka nkamuhanantura agahanantuka. iyo nayo irakaze. ndabimenya ko atari kiramuvugije hariho ariko aripfunye. noneho iyo ariyo naho yo avuga ndyamye hasi ndaryama. havuga ati vuga data vuga naguciriye bugufi ndaryama. iyo nayo ni danje. noneho ikindi niyiziho ndahishurirwa cyane ndashobora gusoma ijambo ntari kuramo ibintu byinshi. izo ntizihagije kwe. rero muri ministere 5 cewe Imana yampayemo ministere yo kuba umwigisha. ye ni mwarimu, apana mwarimu w'itorero, mwarimu wabihawe nka ministere muri zimwe 5: intumwa, abavugishwa, abavuga butumwa, abashumba, abarimu. iyi ministere ni yanje ndayiziho. rero ino ngabire bita y'ubwarimu urashobora guhura n'abavugishwa 1000 bose bakaguhanurira ibintu by'ukuri, ariko utarahura n'umwarimu umwe bya bintu byose baguhanuriye uzorinda upfa bidasohoye. kubera ko Imana ivuga mu buryo butatu. urebe niyo penda vuga ngo yatanguye. Imana ivuga mu buryo bungahe? Butatu. urareba hano dufate ko ari muri passé composé. muri ka kizene hari icyo bita passé composé, passé kwa hakaba na passé simple. noneho iyo dufashe tukitiza dukonjeje verbe iri are imparfait tuba dukoresheje kahise cy'impita kivu. nk'ubu Imana irakubwiye ngo 2015 mwana wanje bamwe bagiye inyuma y'igihugu, abandi barapfuye, abandi barugaranywe, ariko wowe ikwibukisha ibyo yagize yakoze. noneho ibi bivuze muri kahise igahitiza hano ngo kandi ndi Uwiteka nzokongera ngire ndakurinda. ubiri kiravuga muri fitiri ikiravuga muri ka. none nimba ivuze ngo narakurize ikahita ivuga ngo nzongera nkurinde, wumva intambara yaraheze. warabibonye? yego mwana wanjye nzongera ndakurinda nzongera. ni ukuvuga ngo kwije hano burya ntiyasinze. ntabwo yasinze, ntabwo yavuze ngo ndakurinze, ntiyavuze ngo ndakurinze, yavuze ngo nzongera nkurinde. bivuga ngo aha hantu rero itavuze uri gukubitwa.
hano uri kugira nte gukubitwa bivuga ikirere hano ikubwiye ko hari intambara yakurwaniye udafisemwo uruhare. Mama uwo mwana afite imyaka ingahe ubu uteruye? Amezi 2. Ni ikihe kintu wamuharize gukora ikintu? Ubu ikintu cyose yakenera ikibaho n'ikitabaho wagishaka, abifitiye ubure nakwiza imyaka 6 7. Ibyo umukorera ubuunya ntaco akoze uzabimukorera atoganya n'isahani nta n'akabido kasa nk'irita ateruye. Imana rero ikubwira ngo hari ibyo nakoze irabikwibukije udafisemwo uruhara. Noneho iravuze ngo nzokongera ngukorere n'ibindi, ariko nawe hari icyo ubanje gukora. Hari ibyo nakoze nta ruhare ubifitemo, nzongera nkore kandi, ariko nawe hari icyo ukoze. Bisobanura iki? Umuhanuzi akubwira ibyo Imana yakoze live, wabonesheje amazi, agahita akubwira ibyo izakora biri mu isi y'impwemu, kugira ngo rero bya bintu biri mu isi y'impwemu umenye ibyo izakora n'impamvu. Ugomba guhura n'umwigisha rero izabikora, ariko nawe hari icyo wagize wakoze. Bwira umuntu mwicaranye ngo ibyo yakubwiye nyuma ya bijya yakoze ntabyo izakora atacu urakora. Hano ibyo yakoze niyo yikuye mu isi y'impwemu, niyo yikuyeyo, kubera ko wije gukorera ntabwo ayizi n'ubugikora ntabyo azi, ariko irabivuze ngo mwana wawe biriya rero wabonye nta kuboko kwa tonto wawe kwarimwo, nta n'ukwa so kwarimwo, nta n'ukwa mama wawe kwarimwo, nta n'ukwa fiyanse kwawe kwarimwo, kwari ukuboko kwanje biriya nakoze, nzongera nkora ibindi. Rero ubu waraciye ubwenge, rero ibyo nakoze byari byagusa, ariko nona uzamanza ukore. Rero mu gihe utaramenya ibyo gukora, kugira ngo Imana hari twumvise ko hano ariyo yikuye mu isi y'impwemu, hariya yagiye kukurindirira. Rero ntizikurayo, izakugwayo n'ibintu ukoze hano. Mu gihe ata bintu ukoreye hano, irabanza ikakureka ukabura kubicwa, kuko yavuze ngo izogutabara ari uko uyihamagaye. Rero ko utarayihamagara urabura hondagurwa. Kandi mu gihe utaramenya icyo uri bukore kugira ngo ize, no mu gasho zinjirayo. Iyo bashize igiseke hano bakavuga ngo duture, uragenda ugafata akanote kari munsi y'utundi, kandi nturinde ufata kari munsi y'utundi uza wavunjishije. Ndababaza ikintu, ugiriwe amahirwe ugahura n'umwami akakubwira ngo ngurira fana, wamugurira fana yangahe? Fasha, wamugurira fana yangahe? Bivana nayo. Oche mu mufuko wawe hariyo 10,000, 5, 2, 1,000, senkesa, 100, igiceri. Wamugurira yangahe? Wamugurira ya 10,000. None
waba umuguriye dimile kuyihe mpamvu? Kubera ari umwubaho. Sawa. Mu mufuko wawe hari amafaranga ngahe? Nona hariyo senkemiri niyo ariyo nona manini hariya washize yangahe? Washizeyo igihumbi. Mwabyumvise ngo ahuye n'umwami yamuha dimile. Noneho ngo kubera ari none uriya wahaye si umwubaho. Papa nubwo nkoreye kuri wewe nje ndi kwigisha itorero, ntabwo ndi kuvuga kuri wewe, nje ndi kwigisha itorero. None uyu wahaye si umwubahwa? Urengeye n'uwo nari ntanzaho urugero si umwubahwa? Ubu rero upfukamye uvuga ngo mana mpa amafaranga, wowe yisaba igihumbi? Wowe yisaba igihumbi? Okay. Jewe ntanga icya 10 cya 30%. Icya 10 cya 30%. Byatumye nkora ubukwe bw'imiliyoni 15 mfise ibihumbi 50 ku mufuko by'amarundi. Ibireka ndeka kubibabwira, nzaza kubibabwira mu mwanya wabyo. Ndakwisabye ibyo naje naba mvanze ibintu kubacishirizamwo kandi mfise isaha hariya nta minota muri bunyongere, kandi igihe ni igihe, kandi turi kuva ku gihe. Ahubwo reka ndakabice kazatume mwongera mu mpamagara. Noneho nimba ntanze cya 10 cya 30% kiranditse muri Bibiliya, nicanditse nta n'icya kabiri kiriye, handitse 1 mu 10. Noneho nubwo natanga icya 10 cya 30%, nari nsigaranye dayimoni imwe yo gutanga amaturo